prijatno. Hvala. Istanbul, Hoşgeldiniz. Evo su u Istanbulu. Sleteli u Istanbul, idemo za Bangkok. Tamo ćemo biti nekoliko dana, uživit ćemo u plutajućoj pijaci. U svemu što Bangkok nudi, ljudi, da vam napomenem samo da je let sa Turkish Airlinesom bio fantastičan. Znači, obavezno, pasoška kontrola, pauza. Let's go za Bangkok, ali prepolako, gdje držurim, mislim, naš fazan. Inače, mnogo lepo aerodrom u Istanbulu, bio je uvijek lepo, sad su ga renovirali, baš je svemirski. Sljedeća stanica, idemo u Bangkok. I naš let do Bangkoka počinje, mislim da nećemo ništa ovdje posebno snimati. Avion je odličan, tako da ćemo spavati, tako da... Sami smo ova 3 sjedišta i to su oni veliki avioni ovdje sa 3 reda. Imamo filmove, imamo muziku, imamo igrice, tako da bit će zanimljivo ko ne može da spava. Može da pika bilijar, ti se već igrala. Da, ali ja ću da spavam. I ja ću da spavam. A šta radiš? Šta kažeš, kakav je ovo? Kažem, I dobro jutro. Još malo stiže Bangkok i ovo je sad spavali smo malo. Lepo smo ručkali. Da, još malo stižemo. Bangkok! Sleteli smo, uživali u letu, jedva čekamo da krenemo da istražimo Bangkok. Da, mislim da nećemo spavati, mislim da smo se odmorili. Prvi utisak je da je toplo, znači ljudi, bilo nam je mnogo hladno u Beogradu, ostavili smo jakne, ali baš je bilo hladno, sad je toplo, vrh, znači prvi utisak je... Ja nemam nikakav prvi utisak, ja sam još u džemperu. Da, ona je u džemperu. Vidjet ćemo kada izađemo napolje, aerodrom po aerodrom. U svakom slučaju, sada idemo da uzmemo kofere i onda idemo u smeštaj i onda verovatno idemo da vidimo šta ima okolo.